Ite, may sa a police official nga ada umay ngarta deta di makil ti ulo na sukatam deta ananaganan title na okay, sensitive dito yung title ni Anan. Si Kaki di nga editor mo't di kitaan mo na pumestro. Yan, okay. T. T space awan word taulo na awan apa sina taulo na nyaki dito yun ulo na nyaki ortografya on air dito pampamay akada kayon. Okay, sino dito nagsina tuloy ti ulo na sino dito di Makel ti ulo na si Nesh Ite Idol Lauren. Yes, Idol Bernard. Apo, di makil ka nung matiulo na dito yung newly promoted nga official tiya PNP. Baka plastic balloon. Hansamot nga umanay, di ulo na gentary daw na. Kamurgura, da ka nung amin launay isuna, gaputa kaslalampay ka di babae. Putak ng putak. Baka manok. Edinto ta itiya kinatauna kat lalaki. Ay, controversial sis. Yes, di napan panunutin na dati mapasaktan na wenno awan. Ni apay. Bla 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 bla. Kuna nakanulata. Apay manhit, di namot masaktan. Baka saan? Ken, kuna dangano kano kasaritam isuna, keta naka-isnab kano pa isuna. Sis, talaga naman. Ayaw. Kasla isuna kano mot iti PD, iti dayta ana Ilian na Anat PD. Provincial Director. Nakakaro pa kanong kas giant. Tiamok no. Iti levels na. Tiamok no public baya mo na. Limato ka no matan iti purwana. Dito yung official kung nati asset. Kit official ita kasa talaga damot sangap ta official nga ron. Yaman ka namat nga namat ka nga necessary nga agbukapukaw ka nga kasla ka la babae. Kung nati asset. Kasla ka no panglaingan no kas jay at ado pa iti tao ka no ti agbuy-buya no kiikis isuna. Gore ka ket no abaling kang official iti na ilan a pulisya ket mangrugi ka iti police inspector, di ba? Tapos senior inspector. Tapos agbalin ka nga major. Tapos lieutenant colonel. Tapos colonel. Anat lang kuna. Kunada. Ano ko na mabuting. Ato ti script ko dito. Ay, ada? Ibasak na dito. Kung natin asset si Nash Ite ket dito ka ng official ket na nagpagpakasi ka no iti maysa nga nangatumot lang nga official iti basta nangatong official. Ada pa nang ngatong nga misuna. Haan nga di official ti police basta. Official ti ili. Agpanpanday linteg. Ang ili nga ingato da kano iti rangguna iso ang himato kano isuna basar ti asset ti Nash Ite. Kunada from major nagbalin mat na kalyente lieutenant colonel deto. Dahito yung official. Di ko sure. Di ko sure kung kagapuhan pero medyo matangkad naman. Para ti si Nesh Ite, Idol Lawrence, Corpus Martinez. Tatak. Amen. Maraming salamat Idol Lawrence. Kadeta nga si